लाइफ में हूँ और मैं आज शादी में आई हूँ मेरी भैया की शादी में। और आज कोई भी शॉपिंग आप मेरे साथ बात सॉरी Phun lấy ra, phun ra. Phun tôi là thằng phun lấy gì? rồi các bạn, rồi các bạn. Bây giờ là để नाम आशीष त्रिपुरा है मेकअप आर्टिस्ट का नाम। Bang di pot di nangis. Napan kita? Boleh satu deh. Kalau di. Kita boleh. Orang buka aja kak. Oh, mak ini pokok dulu hok wow. Iya. Apa kapi kayak berapa kapi kan? Berapa siap kok. Mara, siap pakai please. Wah, hello deh, mukamu dia mau hello deh, kita akan cerita. Light. Hello deh, kalau asli kalau muka pakai Pakai siap lagi.